lidt senere, fordi vi skal altså lige under bord først. Og vi skal under rigtig mange broer, de er farlige, så pas på hovederne og bliv helst sidde under broen. We are going to pass a lot of bridges. They are dangerous. Please mind your heads and sit down under the bridges. Thank you. Pasamos muchos puentes, son peligrosos. Cuidado. Så vi startede en lidt tur her i Nyhavns Havn, der blev udgravet over 1671 og 73 af svenske krigsfanger. Ideen var at udvide inderhavnen, så at bådene kunne fragte deres varer helt ind til byens nye centrum, der var kun Snytorv. Og det her sted, det var altså et sted med meget dårligt rygte. Det var heller blandt sømændene og alle de løsslupne kvinder. This area, Nyhavn, where we are sailing right now, was dug out in the years 1671 to 73. The idea was to expand the inner harbor to allow the boats to enter with their merchandise to City's New Square, which is Snytorv. This area had a rather tarnished reputation. This is where the marine would live, the sailors would be living here, in close to mooring places. This is where all the loose women were to be found also. Este barrio Nyhavn fue excavado en los años 1671-63 con la intención de extender la dársena y así dejar los barcos entrar con sus mercancías. Esa era una